يتوباركي اسمين كيف نوان ديقا صحيت داني بابا ربازيز على السواتاكي بابا ربازيز داني يد نميا يد ندوكو يا بابا ربازيز سيوانا روحي يقدسنا بابا ربازيز غد فكير ذيك تشيني قلان توراكي كارانا غبابا شي دينانا كان قدوك ينسينا ثيثا غف دماك اسمينو هذه غاكود سنة بابا ربازيز تنمير ثلثيني كي بابا ربازيز تورا ذي ثيمستن غبابا تنمير فاين مرة راه تخدم بابا ربازيز زعما تموسني راه غدرنو أما ذا تشيض يالي وندينا غبابا ربازيز أما ذا نرني غسنرني بابا ربازيز ذي الروح بابا ربازيز داغن صحيت بابا ربازيز مي كتشيني إذا أساس فلا كتشيني غير السلمادن كتشي غير الصغراين كتشيني بابا ربازيز يغد يرنا ثفاث كصدا غد سيطيا ما بابا ربازيز الميرث بابا فيك نوان دي قام مين نتسدو ذي ثفاث ولا بابا فيك نوان صح تعرفيني ده قاضس كمين قداشي بابا ربازيز غد سوا سلا غد تشد ثمدي ثقي داني بابا فيك نوان صح بابا غافيا الجماعة غافيا الوتما قلنا بريزونت ولا ذاكي بابا ربازيز دي لاريني عادي ذلك أنا هذا بابا ربازيز سلي بينيديكسيون ثم قرانية أنا بابا ربازيز شكاد نوايا سقفوسيك أويا غار الزدات بابا ربازيز دي طمانينيك أويا غار الزدات دي ثموسنية بابا ربازيز أويا غا بيك نوانانيين ما غار يمس تبنارينيك بابا ربازيز دي قديش هيك اللي ضحنين أنيين بابا ذاك دي جمان الزرايني شارك وفانا بابا ربازيز كيتشيني راه غسل حن سلارمي يربويك بابا ربازيز أنيين ذا عسكري ونيك بابا ربازيز أنيين ذا عسكري وانا بابا ربازيز تقول ذاينك هيك اللي ضحنين أنا حمديك نشكرك ذاك اسم يسوع المسيح أفت مديك كذا أنا هيك اللي ضحنين آمين يا بابي نوالي سعدي شوط الوقت تقول هذه حمادين ميرسي سينيور واش الصوت كريم؟ Ouais, زرعنا شي Et pourtant, tout est normal. باش نراوح التكنيكا كتقري في السنك شنو كاين زعما ديال الفسيك كتولى تو نورمال Bon,
partage. هايلو مشعل ثلهيب هايلو مشعل ثلهيب هيا لا وثق غيمي ثغر سماي هيا لا وثق غيمي ثغر سماي عندك الفلاغ تسجه الضيم وشمال في السراب ثريم عندك الفلاغ تسجه الضيم وشمال في السراب ثريم شقال تلهيض أشغال الليل لا وثق غيمي ثغر سماي لا وثق غيمي ثغر سماي سقوا سميكسنا ثرضي بدل ذرثي يتهنى وليو سوى سميك سنا السجها الضيم بلغ ثوذرتيو يتهنى وليو ويلو مشحالة الهيو مشحالة الهيو أيام وثق غيمي ثغر سماك أيام وثق غيمي ثغر سماك Alléluia. Alléluia. Ô Seigneur, dans mon cœur, je t'écoute. Ta parole est une lampe sur ma route. أما بنادم اللي تغال الصوم تغال يكون c'est comme l'autre fois. Bon, qu'est-ce qui va pas chez la machine à rouler? Voilà. C'est le mec. Là, c'est bon, ah, c'est bon, c'est lancé. C'est bon. Voilà, c'est bon. يحلاك الهضرة بين تخمم السنضي زريض مرقن مغمى ذكرى Vas-y, Amrou, il n'y a pas de souci. Qui dit partager. Partage, mais puisque ça marche chez toi. Ah, d'accord. Vas-y.
نغيب عند روحها أمشر ولا غفر روحي السكنة دفرة أنا غلني شيد ولي صريدي قلان بكل ومدن تحلك ديني فريق ذي الميزان هاي النقل أنا ذوين نديري صريدي قلال ذكول ومدن في حلاك ديني فريق ذي الميزان هاي النقل أنا ذوين نديري أندر أمشر والغفر روحي السكنة دفرة أنا غلني كيد ولي ولا شي قفرن لو كان ضخم نسلف ولينا لينا كل خدام في رمضان نسلف كيت وحشان ولا شي قفرن لو كان ضخم ولينا لينا كل خدام في رمضان نستفيد وحشان أنظر أمشر والغفر روحي السكنة أنا غلني كيد ولي فهو بريدي يتساوي وزاري والد ميلي ما يشغولي يدادي بالفغي وغركالي وغان من غاتشاري صروحي غاتشاري غاتشاري سرح مالك غاتشاري هذا الطفاغر تقرا غاتشاري استثمرتي غاتشاري غاتشاري صروحي غاتشاري غاتشاري إشقاك الوقيش على النبي ترى في السؤال. la publicité des chemins. دقيقك. Ok. مارسكي ونككي غفرا بريدة سكن غا
واسور كيتروزار وسمير سيدنا عيسى بلد يا السد يرزو يقف ترواسونا والناس نكسل غير سيدنا عيسى بلد يا السد يرزو يقف ترواسونا والناس نكسل غير المولوكيس عافني شجع الثمات جمعني يا كراويس وريت التولدي وليت سغيت مدى سوانا غيس غمغة في فوسيس غيس فضي مطاونيت سغيت مدى سوانا غيس غمغة في فوسيس الذي وليت سغيت مدى سوانا غيس غمغة في فوسيس غيس فضي مطاونيت سغيت مدى سوانا غيس غمغة في فوسيس وريت الذي وليت سغيت مدى سوانا غيس غمغة في فوسيس غيس فضي مطاونيت سغيت مدى سوانا غيس غمغة في فوسيس وريت الذي وليت سغيت مدى سوانا غيس غمغة في فوسيس غيس فضي مطاونيت سغيت مدى سوانا غيس غمغة Amen. Alléluia. Alléluia, Karim. Il y aura le droit de Yeah. c'est pas logique. C'est le meilleur, voilà. هذه السن. Ok. Donc, il y aura le droit de j'ai rien fait, juste partager comme d'habitude sur la droit. C'est la connexion. La connexion a un problème, et puis il faisait مخلوف يتبارطاجي après le handis. Après تعدى تلقينو. هكا. Bon, c'est pas grave. أنا الحمد لله ربي نشكر. هكا نساعدنا بون مومون ديالنا. تشوف يسمو مغلين. أمين. Amen. نورمالمون ما شفي ضد مزيان الناس الساكي ديك الشيني. Amen. دونك كنا كلش صوالح غوري كاين كتكوبي باش السعاده بيكو. ما الا ودوانا. Non, il n'y a pas de feuille là. Hein. Ouais, voilà, واحد سيك. Ouais.
Non, non, il va là-dedans. Oui. Bon, هكا هي دينا وتسخروا في الأول ودي لانداكي كلهم مسخر في الأول. نحمد ربي نشكر أن تسوى ذيك غير في سن سيدي ربي بابا ربي عزيز نقرا تسوى ذيك ولكن كشيني كان اقتدى أن سيدي ربي صار روحي روح القدس بابا ربي عزيز يوكنين سيدي ربي غاد نغار سيدي ربي ذوالي بابا ربي عزيز لأن تموض النعمة سيدي ربي تموض سيدي ربي يوكني سيدي ربي غدا نودي المسلي غدا نودي الفهامة يوكني أني اللي دي القامة يوكني اللي دي الصواب بابا ربي عزيز اختك شيني ذا ربي تربي سيدي ربي تقلق سي ثروة تسوى شويتي سيدي ربي يوكني اللي ديما دي الانتيغريتي سيدي ربي يوكني نمحو على حساب الاموراتيك على حساب لي كوموندمون على حساب القانون تموضو دي ثيرا يقدسنا بابا ربي عزيز نبغى انتنسيني وبغا انتنسين السلقي سيدي ربي نبغى اد نجبد اين يفرن وكنا تنسينا بابا ربي يمكن نسيو بابا ربي عزيز سيدي ربي يكتشيني كان غيسدون يلاس كل ما عندنا غروالي كل ما نفرق سيدي ربي اوال سيدي كتاب في قسن امين امين دونك كدينا كريم السكين واحد ان سوجي كان يسعنا تستلقي لي تروكا مسيحيين ديال لا دوكترين كريتيان دونك ولا ما يدوني سي ان سوجي يعني تري تري بروفون يسعطس تمثيلين اطس لي سوجي كلانديز دونك سي كدني كدو كشطح لي ريزومي افاني عنا لو سوجي كي عندنا غافيرا تصدارين كلها كلها سام كرا دونك داني يعني لا ديسيبلين سادير النظام العاب امشي نظمي مانيس ديسيبليني مانيس ديسيبليني دونك ما نقولوا المعني سي اورغانيزي سي ميتر دو لوردر دون سا في هذا السيستم ديال هذه سوقم يعني ثودرتيس لوردر ثودرتيس دونك داني سي بور لا ديسيبلين سي بور شونجي سي موفيز habitudes ولا شاملان ونسالم دي موفيز habitudes افيك نيد نتوربا المجتمعنا بثلاثنا كاين يعني غاد انفلونسين ديالنا غادي انفلونسي كلين المولان كلين الطاس يعني الطبيعات ارثوريكا مازال تفرنتاد دونك وفانا بنادم كان توصل كثيره اميك يعني مداني غادي يوقم غادي يسقم دونك يعني نحسو باللي نكوني on est esprit avant d'être un humain دونك نكوني لا سادير ذا الروح قبلاني اللي هكا ذمذان دونك لا روح ني الصح القمذان دونك انت جاري مالنا بيني ذمذان اللي نفرو امان دونك هاد المقله كشويه لو ريزومي نهيكي لا كيستيون استقسين كي سيكو لا ديسيبلين ذا شوت لا ديسيبلين دونك لو مو كي اسمه ديسيبلين il existe la racine disciple. La racine qui est disciple. Donc, il y a ni un élément. Le disciple, c'est un élève. هو يتفارن القرايه ما يتفارن وانت الصغار le maître الشيخ voilà donc la discipline du chrétien il comprend tout ce qui l'aide à devenir un bon disciple. Voilà, donc la discipline là في المسيحية لا تيني يتعاونن وكني أتلو ذن المال إلهان يفزن دي دي يسوع المسيح un bon disciple de Jésus ذلو المترنا ذلو الشيخنا ليسوع المسيح أمان. Le mot disciple et discipline provient d'une racine commune de la relativité de l'éducation. Donc, le mot discipline qui dans la discipline, c'est relatif à l'éducation.
دونك الصربية اش نسميها هكا هذا استقبالي نولي شنو تعني ليغليز تمزكيدا سي اون انستيتيسيون ايدوكاتيف دونك تلقى نحسو في المزكيدة ما تروح المزكيدة دونك تسميلا تمزكيدي لين جوان كلين دونك وقالني يوم من ما رحنا لدينا إذا قومي تساهمون القراية يدرنون مادة الصغار مثل لابوتر لا لو باستور لا لو دياكر كلين قارن تقول سيدي ربي دونك القراية الصغارين تمودون يمكنني toujours c'est une école l'école toujours c'est la relève toujours on transmet le flambeau خاطر ماشي وين كاين وين غادا دي الشكر واغن غادي الصغار واغنين دونك زعما دني ذاكي l'église est une institution éducative دونك تمودون القرايه هذا غرباز هكا نسخ به دونك دينا راني مدينا المسيح quand il a fait allusion à cet aspect lorsqu'il dit مدينا المسيح في Matthieu 11 28 il dit venez à moi prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école غادي تبدا مخلوف غادي تدي كلي Matthieu 11 28 Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Amen. ليش أصدر غوري أو ذاك يا يبغان أبان تاعكم الزاين أو نفكر تلويث ذو ستافو فوالا دونك venez à moi prenez mon joug et mettez-vous à mon école دونك لا غلط زيني صافي ذيكول صافي أرواح فيها تقنار غوري ما تقنار يول هذه لما كيستي طون توتور هوني كيسدون هوني كيتنافسوا فوالا دونك ما تبقى زاكلوز تيتمثل ما تايوها اتقنار غورس دونك أتسلم زاكلوني المعنى ينس سي اون ايكول دونك أتقنض لي كوليس إيواشو pour apprendre comment vivre de lui يمكن أدلمض أمشي الحوض أمشي تعيشد سيس دونك المعنى زاني لا conversion يقول ما converti la conversion implique le fait de devenir un disciple أتغالط ذن المال أتغالط un étudiant هكا ديال المسيح أمان دونك باش كاينين أتحفظوا سيس d'ailleurs à Israël c'est dit que l'expression qui prendre le joug de quelqu'un sur soi. Donc, c'est utilisé en Israël. C'est une bonne chose. Et on est c'est une bonne chose pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. نكد أوفان أمذان ما يلي دي تمزي هذه اللي سداوي زاكلوني بونيكني هذه تفنر غورس ديال يكون نز وكارفينس باش يكني أدي يحفظ سي تمزي آخر تطمغا دونك نكون نقارس السكين لو كان نوفين لو كان اللي واشتكي سي تمزينا
أتاه نسنغ أكثر وما أكثر. دونك لانتوريكا يلمزين كشمن جون ليغليز دابا نقلوا ديو وغالن الصغارين فهمن تمثال سواطاس دونك العينة تيد هو سيدي ربي دي لامونتاسيون تروا 27 غرانا في الدار لامونتاسيون تروا 27. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux, parce que l'Éternel lui impose. Il mettra sa bouche dans la poussière sans perdre toute espérance. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Amen. Voilà. Oui, Kim. Il se tiendra solitaire et silencieux, parce que l'Éternel lui impose. Voilà. Donc, يقرأوا كل مدان ما اللي دي تمزز هذه في الفيرتيس هذه شدة سنة المطر نكون سيكل المطرنا المسيح. أمان. دونك هذه المد أكثر وكان قيمة الشفاواتني دكولاغيس. أمان. ثورا إيوان مايلي يومن يتروحون يا راه ما كدير تسكا في المسجد خاطر انت قبل يبغى هذه التسكي ديال الجبهتني ماشي خاطر انت يتوحتم لي فورسي ضد لو بغينس دونك سي دو سون بلان بروبر غري دونك يبغى يشتني هذه المد دونك اسمكني يساكن الخصاص l'Église, il est habilité à agir s'ils sont transgressés, c'est-à-dire qu'il est reproché. Voilà. En cas de manquement, l'Église, il y a un droit de le reprendre. Voilà. Pour soi-disant pour se reporter, pour le corriger, etc. C'est comme à l'école, mais qui dit, l'école, تخمم الدفوار تخمم لا لوسون ومن بعد تخمم الدفوار الدفوار اللي شي غيدي يخمم لا كوريكسيون يعني كنخمم لي فوتو كيخمم اون روج يدير فيها اون ميم طون كيف لا نوت اللي تيكون تبروغريسيون تنعرض هذه القرايه نينس. امان. فوالا اون غروسو مودو لا طاني نيك داكين يتمثل لا في كريتيان في وزاره المسيحيه. Il ressemble à un marathon sur la course. Le marathon, c'est une course environ 42 km, 40 km marathon. Comme la course de 100 mètres, le sprint, le sprinter, c'est 100 mètres. Le marathon, c'est l'endurance. Sur 42 km, donc il faut se préparer. Donc le verset 1 Corinthiens 9, 27. 1 Corinthiens 9, 27. Alors, on a fait 25. 27, 1 Corinthiens 9. 27 à 25. 27. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. واقع؟ الوكي هناك معنا تعتبر تفكينو تعسى في إيمانيو خطر وقال تيني يبشرن ويا أذغلي أذولا غرد فيه. Voilà. C'est-à-dire que j'entraîne mon corps par l'endurcissement et la discipline afin de le réduire à mes merci.
المعنيس داك تعتيفا تفكينو فوالا تعسى في ماني دونك يتعتيفيت دونك سي لوندورونس باش كيتوالف يتعسى في مانيس afin de réduire à ma merci يوكني ذنتسا راه يحكمن تفكينين ماشي تفكير تيحكمن voilà je le maîtrise et le maintiens asservi de peur qu'après avoir appelé les autres au combat et leur avoir proclamé les règles de la compétition, je ne me trouve moi-même disqualifié. الذي كان كيني يبشر يويا أدغلي أدوالا غارثفير دونك نتا ذاك يقرفون انت يسلم ذلك كيف كان اما كان le règlement la compétition donc la compétition il y a toujours le قانون tu peux être disqualifié تروحوا تفاضل اللي كان هكا زعما tu seras disqualifié كان كاينين ديجا يكمل القوانين لي ريغلمون لا كومبيتيسيون وكان غادي فايماني غارث فيه دونك سادي il faut la maîtrise واش تكنيك دونك l'apôtre Paul كان يهضر يقال traiter durement son toujours l'athlète pour aboutir وكنا دي السوق اديو لو trophée اديو la première place et la classe des entraînements vraiment dur traiter durement son corps voilà et نكذاني لكن le tenir assujetti لكن بول كيقرداني المعنيس كيدناكا donc assujetti à le rendre maître de son corps donc نتحكم من الجسيس يوكني يوشو pour l'utiliser comme instrument donc الانسان يحكم التفكاني اتيلي سي ان انسترومون ماشي التفكاني يحكم الفلاس امان دونك بنادم الى قاديني الريغلموني يوكني هذه السيوض لوبجيكتيف هذه السيوض سي سوي يوكني تيلي ديسكاليفيي يتفارى الى كومبيتيسيون parce que toujours dans la compétition. Donc, de trophée en trophée. Donc, tu participes les Jeux Olympiques, tu participes, tu as la première place, tu as le premier trophée, des années les prochaines, tu seras dans la compétition, toujours pour continuer, trophée en trophée. Amen. Donc, mais là, il y a une de la course, c'est comme un athlète. Il faut le couloir ligne, parce qu'il y a un couloir qu'il faut suivre. Donc, si tu sors du couloir, tu es disqualifié de la compétition. Tu as enfreint les règles de la compétition. Donc, c'est pour ça, dans la chrétienté, il faut toujours s'assujettir aux règles de la parole. Amen. زمادنا غاداني دو كورنثيان 13:5 de Corinthiens 13:5 Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous soyez réprouvé. Voilà. Donc, il est écrit Jarvis ميزم الجمال جرب ميزم الجمال يوكل التوالين ما تشدون سليمان نغانا يعني وتعقل ما بلي يسوع المسيح الذي يهون نا أهات تشلم بالتجارب
دونك كيف يقرا كي إلا توجور أنسنق ديما ولكن أنظر يمكن تدو أرزات ولكن أد نقضو وكان إلا كني غير واحد سيدي ربي يعني يقلق نحسو باللي يسوع المسيح إلا ديون دونك ما نكشف سينا نسا غير مثلي ساسن المذني المذيتني دونك توجور غنحسو باللي يسوع إلا يدنا إلا يكدنا والباسكي إلا ديون ماشي إلا يدنا مي إلا ديون هذاك الباس il est en vous en vous à l'intérieur de vous نا تفشلم مي تجارب دونك ما دعنا avec سي l'endurance هذا في مانيك تفشل أتصوب بلي يسوع إلا ديون voilà donc il parle toujours il faut demeurer dans la compétition dans l'endurance parce que Jésus est en nous amen donc الوالد عمي bien sûr Jésus a toujours invité ceux qui voulaient le suivre bien sûr ديما يعرض يقول انا اظفرن وكنا ذيلين لوسيد ذيلين فهمن فقن فشو ما تفنك لا ديسيزيون أصلا يمكن أبدو المسيح إلا قد تلي توجد سي بور سي دينا دي Luc 9:23 donc إلا قد تلي on a mes conscience lucide va t'engager c'est un engagement donc المسيح أشو دينا دي Luc 9:23 si quelqu'un veut venir après moi qu'il renonce à lui-même دونك يقال لك ملي يبغى يدير الفار هذه الدويدين كي رونونس ا لوي ميم فوالا دونك لا ناتور نستقدم الى قتيج باسكو هذه الشيء اللي كل جديد يعني قد يوي الحاجه تجدد يعني كيدير المد سي غربزني من برا سي لي كود دو موند Non, c'est le mujtama, c'est les parents, c'est l'entourage. Il faut l'abandonner pour prendre la nature tajdet, le qaraya tajdet, avec le Messie. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa loi. Voilà. Donc, elle est bien, elle est refait, elle m'édaguise et qu'il me suive. Donc, elle m'édague aussi, elle me le joue. Donc, c'est l'école. Il faut aller dans l'école de Christ. Amen. Donc, il est de l'année, dans notre pharmacie, il va avoir les versets où il va qui désire le suivre, qu'il est impossible d'être disciple sans être discipline. Voilà, donc il est impossible d'être disciple. Je me rappelle de l'Almadis, c'est une étude de Aïnes, c'est le Garvazinus, mais là, tu n'es pas discipliné. Donc, il faut s'autodiscipliner. Amen. Donc, c'est pour ça, vraiment, caractéristique syrienne, il y a un test sur l'autodiscipline, sur la discipline personnelle. Donc, il y a un questionnaire, un test, soit sur le plan physique, soit sur le niveau personnel, c'est-à-dire les habitudes de caractère, soit au niveau mental, intellectuel, soit sur le plan psychologique et émotionnel. Ok, c'est des questions qui il y a la discipline. Sur le plan moral, dans le domaine sexuel, surtout pour les couples, même pour les autres, et au niveau rationnel.
Voilà. Et enfin, sur la vie spirituelle. Voilà. Donc, c'est un test, c'est des questions. Donc, aujourd'hui, كان ثلاثة سقسيين تسقر شنها شوية كثيرة. Les questions كاين ما تتغري ثلاثة بعد يوثيو. Mais sur le plan physique, hein. Est-ce que je connais mes limites en matière de manger et boire? Est-ce que je connais mes limites en matière de manger et boire? Est-ce que c'est الحدود دينو يقولشي نغري في السيس ما تسا أو ما تسا. Voilà. في السنة ai-je tendance à manger plus ou moins que ce dont j'ai réellement besoin. يقع est-ce يعني تسا plus أكثر وما أكثر نا سلقلا فيني كنيك لقد تشا سوا j'ai réellement besoin. إلا فيك حوايج تفكي وكان تفكي حوايج كان المحوجات مي إلا وين السن كثار إلا وين السن قل. في cela, est-ce que je sais faire la différence entre être gourmand ou être gourmet? C'est-à-dire gourmand وين يتسقى يسال la gloutonnerie être gourmet وين يعني تحمل نكهة تزيد يعني il apprécie les choses. Voilà. Donc هذا نبدو سير زوالو. Est-ce que je connais mes limites en matière de manger et de boire? Voilà. Connaître ses limites. Manger et boire. Et la Bible, une chose. Elle nous encourage, avec modération. C'est le misère. Avec lucidité. Yani, voilà, lucidité. Le proverbe 25-16. Voilà la fête d'un proverbe 25-16. Donc, oui, voilà. Si tu trouves du miel, n'en mange que ce qui te suffit, de peur Voilà. que tu ne sois rassasié et que tu le vomisses. Voilà. Donc, كان خاصو فضل ثمنت الحاجة بالفزن. C'est le produit تزيزوا. C'est un antibiotique pour le corps. حاجة يصفن مليح. قال لك si tu trouves du miel, n'en mange que ce qui te suffit. كان القانون اللي كاين كيولمن. يقال واش ما تكثر الضر. Tu vois comment la Bible c'est aussi comment il faut manger modérément. يعني 1 Corinthiens 6-12. Voilà. 1 Corinthiens 6-12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Voilà. Donc, tout est permis. Couche de match. Mais je ne le laisserai pas servir par quoi que ce soit. يبقى تجاري يمكن الحاجة أي استعمل. même الماكلة لازم راك استعمل. أسيبي. دونك تعرض للجنس. لازم يحمل الماكلة ما يقال طابو شي تكوماندي. ماشي ديك تكوماندي نابو. Je ne laisserai pas servir par quoi que ce soit. Donc, il est dit, l'idée n'est pas de se priver totalement, mais de savoir dire ça suffit. Donc, il dit, il a appelé barkei. الكاس يعني ولمن يفكين تكمل غيره
شتها سنيك تاوانت زرع سنيك تاوانت هيداو المالار هيداو التسري. Donc il faudrait, c'est-à-dire apprendre à s'arrêter avant la cécité excessive, c'est-à-dire قبل فوتني بطاس excessive. جاك بلادي يعني بلادي كي قال كيف observer comment ton corps réagit. Même le corps il te montre les signes des fois. Il te montre non ماشي des fois il te montre les signes. Voilà. يون ما يتشكني يطاس دونك تاخذ عبود الاستقبال تاخذ هذه تقولها تاخذ يا الفاتيغ يا اللوردو تصل الحوايج يجزم لو كور دونك ما صادق الحوايج دي صافي تقدر دير بالك بليك هذا هو سيدي ربي الا قالت تكثر كانت الميزان امان. دونك لكن يعني بنادم يعني يفو بريي هي قال كي بور ريسيفوار لا ساجيس دون تي شوا. الا قاد بنادم هذا الزال يوكني غادي الفهماني لا ساجيسني يوكني كيسير الاختيار ينس دي كلشي ديال الماكله نيتسنا في كيسيتني امان. يعني لكن la deuxième question est est-ce que je mange plus ou moins que nécessaire? La deuxième question est ai-je tendance à manger plus ou moins que ce dont j'ai réellement? أجد أنها ثلاثة قصة لكن elle met en garde سرينا يعني أحباس تندات لنا elle met en garde contre deux excès appelés les excès. ما تشتش السكرات trop manger et se priver de façon déséquilibrée. Donc أتشل سواتاس أتالكل لا أتشل القلة الكوريني كان déséquilibré. Le corps, il a besoin quand même de le nourrir, de le maintenir. Voilà. C'est-à-dire, on ne mange pas pour, avec la citation, manger pour vivre, n'a vivre pour manger. Voilà. On vit pour manger, non, on mange pour vivre. Donc, هذه فهم في تمثال. Donc, نولي البروفيرب 23 20 رانا فيه لكن دقة il nous met en garde غادي توصي يوكني انت سارة سبلاك. Proverbe 23 21. Pour qui, hélas, pour qui les disputes, pour qui les plaintes, pour qui les blessures sans raison, pour qui les yeux rouges. 20-21. 21. Oui. Il y a 23 يتغرب. Proverbe 23. 20-21, oui. 23, 21. Alors, Proverbe 23, versets 20 et 21. Proverbe 23, D'accord. le verset 20 et 21. Ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font excès de viande, car l'ivrogne et celui qui se livre à des excès s'appauvrissent, et l'assoupissement fait porter des aïeux. Voilà. Donc, j'ai dit qu'il parle surtout des excès. أما القنات اللي في السيت أما هذه الماكلة اللي تساوي أمذان الخسارة. يعني قال أيها كيقال تفضل لعيون يشعر الوليد يعني دي أنتيموتي 4 أنتيموتي 4 أنتيموتي
4 3 à 4. Prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés, pour qu'ils soient pris avec action de grâce pour ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Oui, dans la vérité. 1 Timothée 4. 4. Voilà. Non, monsieur. Ah oui, c'est quelque chose de 1 Timothée 4, 3 à 4. Prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés, pour qu'ils soient pris, Vas-y, vas-y. pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Voilà. إذا إنك يبغان أظهر من الزواج أو كذا الصناف من الماكلة أظهر من الزواج أو كذا الصناف من الماكلة لا معنى إلو يخلق كلش ولكن ويدي يسنن ثيدت أذ حمدن أذ شكرن دونك كي قال لك المعنى quand tu t'approches de la table pour manger donc il faut rendre grâce الماكلة سيدي ربي يكسد يساعدنا الطابلة أتستحمض. C'est une reconnaissance d'abord qui sont reçues avec connaissance. Donc أتحمض ربي في الناس. C'est une grâce. Donc il a قد تشرب modérément. ماشي كان كاوات تشرب. سيدي ربي يكسد يبونا الطابلة يكسد يسرسل. Donc il rappelle ici toujours أتحمض أتشكر ربي أفين كنا راه تشرب. أمان. Voilà. Donc le king, c'est-à-dire le but, ce n'est pas la restriction à l'extrême, mais elle est dans l'équilibre. Dans l'équilibre. Est-ce que je mange par faim ou par émotion? Est-ce que je mange trop vite, sans conscience? Des fois, la conscience unique, voilà, manger trop vite. Est-ce que je me prive par culpabilité ou par image? Donc, des fois, c'est par image. Et les derniers, être gourmand ou gourmet, c'est-à-dire la gourmandise. C'est la perte de contrôle. On dit la gourmandise, donc c'est la perte de contrôle, c'est la recherche excessive. Donc, quelque chose soit c'est que les versets qui est aussi qu'il ne faut pas avoir les excès. Donc, excessif. On voit que le mécanisme c'est un plaisir. C'est un plaisir. Non, je ne crois que ce n'est pas un plaisir. Donc, dans les gourmet, c'est-à-dire, d'où يحملنا كدنا كتزوره الصافوري هذيك الحاجه كان زيد يوم العتاده تسقوني تتاون ايوا كان هذيك. Donc la Bible ne condamne pas le plaisir mais l'excès. Elle condamne l'excès. Donc c'est la domination du désir, là qui domine le désir. Donc, toujours, c'est-à-dire, comment dire? أنولي فيليبيان لاني 3-19. أشو دينا سيدي ربي فيليبيان. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte,
il ne pense qu'aux choses de la terre. فوالا جا كنت قاص قبيلي إنك تجارا نسن ذنيا ربي نسن لا عباض نسن ربي نسن لا عباض نسن تزوخون سوين إلاق هذا نحشيمن تخميمن أنا ير غاف الحوايج الدنيا فوالا دونك ذاكي صدير رن صدير لا بانسين اللي تكونترولي صدير كي دون ديو اي لو فونتر صدير ابونسن نسيت كوماندان نسيت ربي نسن فوالا لكن غادي ني الفيرسي لكن قال لك المعنى زاني اسكو كو جو كونترول مون ديزير ou est-ce qu'il me contrôle est-ce que tu contrôles non tu contrôles voilà et là dans la quatrième ligne dans la question ligne existe-t-il une relation de dépendance que je ne peux contrôler entre moi et les excitants est-ce que c'est quelle khalta يحكمن la dépendance ou tu contrôles les excitants. Là, je suis les excitants, les tranquillisants, et les euphorisants, c'est-à-dire l'alcool, par exemple, le thé, le café, le tabac, les médicaments, les somnifères, la drogue. Vous voyez que c'est des excitants. Est-ce que yani, c'est la dépendance. Donc là, l'alcool, le café, les médicaments, etc. Donc, c'est un point, c'est un atas sirqi. Un Corinthien 6, 19. Un Corinthien 6. Alors, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. لكن أرتزري مالا باللي تفكانون ذا فكان نروح يقصد سي لو طون يقصد إلا نديوان وين إدي تشونفكين صغور يلو يرنا كنوي ماشي نيمان نون كي قال ماشي كيما نون vous ne vous appartenez pas à vous-même vous appartenez à Dieu au Saint-Esprit أخطار إلا وين يكون يكون دي فلان سوى زال ذا القرآن دونك إلا وين دانوا ذا المسيح دي فلان سوى زال ذا القرآن غليان avec le prix de son sang عزته إلو يثكي وين عزت سيدي ربي يثكي دونك البنادم ماكنين كان يتساكمو ديرامون اش هادي السفايدي هادي السفايدي لا سونتي la santé morale, la santé physique, la santé dans tout. Donc, c'est pour ça que عزته إلو دي تفكانون دونك تفكانا أتنعوز نعوز سيدي ربي إنا تفكا مثكي توقم مليح تسقم مليح دونك قال لك ماشي نون ذايلا نيلو أمان هي قال سي لو temple du Saint-Esprit أمان أنو غادي نكمل Galatia 5 le chapitre 5 22-23 5 Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté,
la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est Amen. pas Zaki, contre ces choses. Amen. 23 22 23 لكن ثرا يقال معنا أثن وين يتشرفكين سروح القدس لكن تمودو في الفكين روح القدس الحمانة الفرح نهنا الصبر الهو الحنانة الإيمان واللي صفان أغلب من التنفسية تاع الوكيل يعني لكن لي سوجي كده البويكا أغلب التنفسية يعني الصادوف يوين أينشتاين. Donc, il a inclus les filles dans l'entretien du corps, la maîtrise de soi. Donc, il a pas maîtrisé الشهوة نيني ديزينيني ولا ديال الماكلة يوكني تشلدارا على ديبوندونس ني وين كني الصودا كني فوالا يعني كنا اما الدواوي اما الالكول اما القهوه اما اللاتي خاطر القهوه سي ان اكسيتون لو تي كيف ما تصود لاتي تصير لاتي سواتاس qu'est-ce qu'il fait dans le corps? Il absorbe le fer. On va mener sur l'anémie. Le café kif, ما تسكني دوزي donc tu risques un ulcère. تخافرا إلى الكول. L'alcool, il attaque le foie, il attaque le cerveau en excès, surtout les alcools forts. Voilà, donc c'est des signes de dépendance. Des fois, il a des difficultés à s'en passer. Le chemin aussi, c'est un excitant. Parce que tu mets quelque chose sur la mâchoire, l'excitation sort dès que tu as le cerveau. Parce que le cerveau, il est aussi, c'est un excitant. Donc, زمرة السجع باش حد يكوات هذه الإنجليز كنشتكي أسيهم كتشومون تصدر في اللي ماشي اش كتفرسي كنقصدي ولكن اتحبس وتشومات كيف مرة راه ادرس عاد لا قرب تصدق قال هنا يقول شمالات كان تفاني مي او بو دو سيرتان طو تحت تبقى راه اذا بدا كاع السفر شوف السفره تي فا انت صافيتينا مازال تحكم في اللاس donc c'est une difficulté à s'en passer. Donc il faut avoir l'usage de gérer. هذا يمكن يدخل ستريس يلقى الشومه يلقى sur un coup هذاك ستريس لا ستريس يلقى sur un coup. Voilà. Donc il trouve des justifications pour ça. Donc il faudrait faire attention à toutes ces choses. Donc droit à le verset Corinthiens 9, 27, n'est que je traite durement mon corps et je le tiens à su juste. Donc il faut traiter durement son corps parce que de la course, de le marathonien, Paul, je cours dans la carrière pour atteindre, pour avoir la couronne. يمكن نربحها لا كوروني تاع الصف ثاني تربحها فوالا دونك نحسوا عني لا ديسيبلين بيبليك ثاني الماس كي سميت قبالي ثاني الماذيز ماشي لا بونيسيون ماشي باش تبوني مي أتعرضي بالك بليك سي اون فورماسيون لازم تعلمها فوالا فوالا سكو جو دير فين يعني نقول كات كيستيون كي دونك كاين ما لسه كاين حاجه تدارو جو تو باس لا بارول سينو ربك يبارك اللي كيسقسينا كالعني ملي ولد زمان دار الحاجه إلها التيموانياج ربك يبارك الضب مزيان صحيح البال هذا مزيان كيف قال ربي
c'est un bon sujet, mais c'est un sujet vaste. Je pense Vaste. كبر راس النوم. فوالا إلا قلتي شو إلا قلتي إلاق شو كان إلا كنفهم لو سونس ديسيبل لا ديسيبلين لو ديسيبولا ثاني الماجي ثم كتدير مثلا صرايح دونك لو مو ديسيبل خاطر هنا ça veut dire أتحفظ هكا ديسيبليني القراية عطورة هكا مي باغ كونطخ لو ديسيبلينا بليز اكزاكتومون ماشي القراية كان باسكو زمرا تغرض تصاوب ان باكاج شتيلة القرويك بوريان وي باغ كونطخ لا بارول دو ديو داشي كاين الديسيبلينا ماشي أتحفظ أتفرض إيمانيك نو أتحفظ أتبراتيكي غير كنحفظ اكزاكت دونك ويعدي لا تروح لك ولا تغرض تعمر قرويك تفرض كلش داخل القرو هكا مي وتخدم ضايع يعني كيدير دايور ليديكاسيون زمرا دينا تختصر ديك واش مين يفغني وبريد لا مانيير نسيدي ربي اكس خفار هكا زيكني كاينين الفلاني الشيخيس الفلاني تبع كل يوم يسعى مونطورينس يسعى الشيخيس تيكوال ساعة ونسين ثلاثة هكاكي مي يفيكسي دايور ما تبريزونتي ليليف غاشو السيمارة سنتين الشيخيس الفلاني الشيخيس يتوسم دونك ظلام داشوز على فونس et c'est la manière سيدي ربي وفات سيدي ربي انك امشي ديف كان حافظنا ثموسنين الشيني تحفظ السنود تخدمو ولا غتحفظها مشطوح تحفظها الا كنت السنود مي تيحفظ تزيد تخدمو بزاف باش كنا هادي والي مي تيوالا الا قاد يعدي نتا تيخدم وي En mode, au fait, Cheikh, le maître, c'est un exemple. Et à un moment donné, je vais dire que l'exemple, après, ils sont obligés de passer à justement faire le travail. لا براتيك C'est le sens, l'ahfada, c'est le sens. وتحفظها باش تسند تحفظ باش تبراتيكي. Donc, la discipline, il a wawal, une tirine bawal. اوبي Ça sert à rien, à tu ne tueras point, chinin à Tanakad. D'accord? Zmerdala, par exemple, il ne faut pas manger avec excès. أما كيدير الصوالح هذا الشكل خماض الديسكور في مرض نظام مزيان هكا مي سا سير ريان زرا باللي كون إلا قالت الشلاطاس وكاينين ملي قيمة غرطا فهمت الكلام طوبالي دونك سا سير ريان لو ديسيبلين سي كوا أو فيت تحفظ شو ينقل تبراتيكي مي دولا لو ديسيبلين سي كوا ما إلا سيناك l'esprit est bien disposé, mais la chair, elle est faible. Ou mais la chair, les œuvres de la chair, elles sont inimitiées avec Dieu. Donc, il a quand même أكني تفكرنا تنسلحوا يصرحنا ماشي تفكرنا غيسلحوا لنا روحنا مي روحنا غيسلحوا تفكرنا parce que l'esprit est bien disposé il vient de Dieu mais la chair elle est faible et ouais يفرون يرسم يفرون صلام يفرون نطر intelligence يفرون مسلمنا يفرون مسلمين غير par exemple وين يتنطص ديري la rage, manque de connaissances. Mais il laisse là. Donc, la rawal. Parce que la rawal, il y a الروح, elle a une puissance. خاطر ما إلا
تفكينو أكتني كان وي هنا كذا عبود ذا حماد سميرت كان ديريكت اوكي دونك ديسيبي لا الوغ إلا حافظ إلا تيغي نبوال إلا أتلحوظ سوينات الروح ماشي سكان باسكو نعرف الجمرات تغلب donc c'est pour ça qu'il y a je traite durement mon corps. En fait, le corps il souffre. Mais c'est le discipline là, ça veut dire quoi? Ça veut dire être fidèle. Il choisit des nécessités, il ne faut pas écouter la chair. Donc, il est de terre au contraire, vers qui vous êtes. Tu vois, le choix de le corps est à mais bien sûr, باش كنا réussir la sagesse justement il a كذا انا تسمس تزوالة وين الروح Oui. اوكي وتبع ضرام يحول فهم les sentiments ما تعيش les sentiments c'est impossible de vivre avec l'esprit ok Oui. puis là derrière ou te conformer là, c'est les là qui est dans Romains 12:2, ne vous conformez pas, mais soyez transformés. Transformés avec le renouvellement de l'intelligence. على حساب أول سيدي ربي ماشي على حساب الدنيا. OK الدنيا تكتيني mais c'est normal, tu es un être humain. Mais c'est normal quand même de temps en temps. Tu vois? Donc il a qu'à être conformé dans le et aussi, il a qu'à être alors pour être vraiment discipliné, il faut avoir la motivation, ما تحس تبغيض، OK؟ خاطر الشغل سيدي ربي جامع نتبغو، OK؟ la motivation تسارع، إلا قد تفورسي يبانك، وتنثر الكونفور الحاجة كنت جينيرا، il sera toujours gêné. Le confort, ça veut dire conforme donné. Donc, ça veut dire donc tu as des maniques durement. D'accord? وتبع ضرر لا ديسيزيون يعنيك ماشي في حلفان ماشي لي سونتيمون مي على حساب هو سيدي ربي اوكي الا قالت تخصص لا فيزيون يعنيك d'ailleurs la vision de tout un chrétien normalement c'est d'accomplir les desseins de Dieu ok ينظر بك اخماك اوكي وإلا قال لنا خاطر دي فوا نسى دي ريزوليسيون هكاكيا باغ اكزومبل يونيتشومو استخرج يخدم لي ريزوليسيون باغ اكزومبل 31 ديسمبر لاني هاكي غادي نخلصو تي فور بيسون ابرا تريتي رابيد اوكي الونسيني بور ريان اوكي دونك كومونسي وتتفادى لي زيكسكوز اما كني دنيا ستريسي غير قنصوا عنكم c'est قانا ست لي زيكسكوز دونك كي مرة سون كونتر ديسيبلين ديسيبلين سي كوا او فيت تسمح الصدى شي دينا يسوع المسيح براتيكير تدير ديك سالمة ثوغاش تان كاركتير اوكي فوالا لو ديسيبلين sinon voilà nous c'est pour rien هذا ما كيسينا ولا تسميس جاك يمس يسوع المسيح إناس سي بور سي ان سامبال كي ريزون من الميت مخصوص ووال بور ريان وتسبريكي دارا وتبراتيكي دارا سا سير ريان اوكي أبريد نظن هذا نو شي صح مي جو بونس فوالا هاد كيما كان verset qui est Éphésiens, il est qui veille donc avec soin sur votre conduite, non comme des fous, mais comme des sages. Voilà, amen. Voilà. Amen. C'est clair, on a l'apôtre Paul un exemple de بني يتسزلن اللي كيتسزل باش يدير بحال ملي ويتسزل باش يجي ديالو أما كنقارن كوني مهم المشاركة ça n'a pas de sens il faut vraiment
d'ailleurs وين تسترينا راه مليح وين السفرية راه الكورين زوينات il peut pas gagner il peut pas gagner Ah oui. يعني كاين كيلقى الناس زكنا نربح انا واراز هكا دونك au fait وين إلا العتاب اوكي إلا العتاب il faut traiter son corps dur sinon c'est impossible bien sûr القلوارة دور كي راح يقدسن باش كنا اللغة ذاك كان اوكي donc si on demande au Saint-Esprit il va toujours nous aider c'est vrai qu'on va tomber on va se relever on va tomber mais à un moment donné la promesse de Dieu Winnie bien sûr la promesse de Dieu est telle qu'il est telle que nous serons Amen. tel que nous serons hein, c'est au futur à l'image mais tout de suite ok voilà donc ça vient pas un mec qui instantané, mais c'est un travail. Chacun doit travailler en soi. Voilà, il faut se mettre dans l'esprit. لما يبضل البغي نسيدي ربي والبغي نسيدي ربي ديقنا زين يقلهن ما مين يكون هنا اوكي Amen. وين par exemple nous s'exagère هذه الماكله تفضل il est en bonne santé par rapport au royaume car juste un exemple voilà وهناك درنا فاش كاع الفاسي مثلا donc 1 Corinthiens 3, 17, il est que si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. En fait, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Mais rien se détruit maintenant, c'est normal. Hein? En fait, c'est un rêve. Ok? Voilà. أكون يبارك ربك. صحيح Allez, et bonne fin de soirée, beaucoup de أكون يبارك ربك. أي مرة أنمر. أكون يبارك ربك. Allez.